Tolong di subscribe tanya, di komen, di like, di share, kun guys. Alright. Kurang hayang segala hayang na penasaran. Kayak kalau ada di rumah tangga banyak gitu. Mandeng aya teh saha mandeng ieu payunan. Itu kata Mio nanya. Air sanitizer di uyup mandeng. Ki mengabe ki adi. Aduh. Ieu pacar baru mandeng. Pacar baru mandeng. Ada. Aduh. Aduh. Hareup teuing deung. Ele teu bukan sakit dah. Aya wae. Aduh. Salamna salah tuh pan. Madeng. Salam-salam malah tuh ka dieu. Era. Aduh, bikin bodoh. Kabogoh saha eta kabogoh saha? Kabogoh saha mah abi teh kabogoh saha mah. Kabogoh. Ramena Cacing. Deno. Hah? Alah, sia kapangi. Jadi tukeran? Nah, orang cabur, omong cabur orang. Menyatakan cinta tuh mandeng. Mion. Iya, miun mah ieu. Iji tahu iji. Piru. Gepeng. Anjing. 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 Ada. Tuh. Ada. Tuh tinggali atuh. Mana sih? Naon atuh neangan naon? Ada. Tuh kita lagi buka aduh. Gilian ada. Siap. Tuker jeung teko eudek mandeng. Geus lah awas. Teh sok tukeran Teh condek jeung madeng teh. Coba kabogohna lah. Madeng loba kabogohna. Loba. Rek ka dieu. Wujud wae aura teh. Non? Atau sok menyatakan cinta mandeng eta kadinya ka Denok. Mun teh pieulaan. Di pieulaan. Oke. Guys, ki anyanyi ki cintaku padamu. Udah. Sayang mana tuh? Au anjir. Au. Berak aja. Anjing. Au. Cari kebel kesehatan cepet. Pindah. Asa kagane wae. Cerekan. Besok ayo orok. Ayo orok di mana? Itu. Sayang kok. Oke. Iya nu kasiksa. Bau. Ya turun deui. 1 2 action. Aduh. Ampun. Ampun. Coba tuh, Bos. Sebentar kebalik deh. Potongan kirinya. Oh, Pak. Itu kan baik tuh mah. Orang butuh mana? Tiru kali pun lompat jadinya terus kali itu kan. Hehe, benar bro. Sayangku. Kira itu bosok. Hah? Siapon? Oh, Pak Ucup. Tadi tuh Pak Ucup, Pak. Jangan hilap di subscribe, di like, di komen, di share-nya guys.